Ohene ya wo chifu mampon onukure ya enkane no waka bedwako yetu Ghana mampanyefo no ogina mo manfo ye wo mfimfi mantemmo eno de adehwede ato ye chifu mamponfo na afi chifu mpanyepu adehye nyina omo wakwanto makakra wo mo nsem Ghana ban wo mo a omo ka bi ewo se wo srada wonfa wontaku no wosempo ameso na sene no mo abo ne nyina no na afi nursing staff anase bia ya nurse for won besi anya baabi de wonti ato do betena na ma adwuma wo ye atumi akoyie no wontu bi mu abo asesi kana no wonfa nsi dan ne nwie na nurse for ho ehon han wo no Jomtra nima NDC amanyoko no ewatwefo atemokwa chairman Hakim Ade ekojumadi anu wodinase no bomabuno no abaso se keep fit club no womatumi ate isanse osusu se no betumi aboa amakwasafodwuma etumi akoso ne sente no onna be de yechire koya adoye na sanso so no mo hyebo se nursing staff bungalow no ombehwe no masom enye no nko a osanso so kaka ho se efi papa ye chairman ma NDC amanyoko no amanyose momentime ho ase ana nkenkane etasori wo honom no enya de se wo mu bi asano mbekoso aye se de be ya asundwi betumi ade hene me ba chairman no na say previously no about to be a call say bibi kakra koso ba me be di chairman no ye police commander shiaye both party mienu ya shiaye me di nkomo efa say sa no ma asimu bi atwem go ye me bi nsi biwo enti say 2020 ye call election bibi nsi and the about 2 years we anima e be san akon 2024 e be make sure say sansam na e di hu nkomo 2020 bibiansi no ensansi bio enwachi president ya Unity Keep Fit Club odano Enoch Amos eso de Adom Kasee nim se opeso betuma fa kwasafodwuma so na mpuntudwuma hodo wo matumi aye isanse nam kwasafodwuma ne so nti no ombehwe na gates ahodo no wo matitim sanso no mde free medical screening e be hyehye so na no abam adehye wo honom no etumi akohwe wo mapomoden ensem se na oha kese pa wa ha na oha kese pa wa ha ye gota kese bi sinti shota na eyifa ekrodum eyifa dodo na emrante ka ho bobi ste emofi mpanyifo bi tse chairman Akima eno ma excavator na etumi petrol fuel diesel ene no be de ba be ye ni na efi ye wi so health center ho also na hofu ya kwa kwesisi ho nyina kama Emma bibia eda na kwem kama tobiem ye tai wi gotem epepra enu nsi o ena no ampebro nyemu o ma yesi mebebe no fu a ase yentumi entwa na manko na yesi emu no keep it for na edison safia o mana yesi o nyina kama nti apart from say beko jogging efra doctor for ni mpanyifo ba no ye sanso eye o ma adwuma ma ekro no mote